Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasigi video se koigi mayamna su toina hangbirakpa koigi Chingmeirong car Bazar gi update debiro na haibdo ngasidi mayamda sum soidana charage ado ngasigi video sida da maruina koigi car update se ayamba koigi affordable price da loina ayamba oire haidi kitang premium oiba luxury ba car se sida di kana tawdre ayamba koigi kitang price ta kitang hong ba habi tare tang khara ayamba mayam na effort to line ngam ga do gari nga thoi tawre ado mayam mieng tamina se ado ai matham thang ucharage ado hana ai tang le pure ai di sigi update kitang le pure tang khoi gi film matam kitang na te cha da de habi tar mayam mora bi de de dum matham thang ai use car gi update tang ai pijarake ado bo yam nungai paw mana ai Anouba khoi gi use car gi Bazar atopa amazu leire ado susoi na imiam do sarke ngasi di sai sum senjal lage aduga mathang sang sum hauna ba senjar age miam makhata na yengmina jigo an bada dum somdagi sidagi dum hayan eta hojara age koigi laiba gari se Alto 800 LXi ni ma se 2016 gi model ni go aduga magi price na 2,30,000 smile ado Manipur number ngathani ko ado koigi major koigi den kumbal laiba kopadi yam kaina lai taboi yam jembiyo hapet front ju lake sine sumaina lai aduga ai manung do habetanga usarake kaw ko yam adana in details ti amtang lakpiraga famjida yenga di hen anwaigane na khanjai ko sumaina lai manung che the kilometers in 46,000 gi sang na thore go swaina leire the seat ki ga di dum yam na leather di wait do fabric te yam na na leiri go swaina lei aduga maning gi chu adum yam na na leiri adu tayar gi condition swaina lei aduga mathang damuk lakadusina koigi Maruti siju koigi Maruti Suzuki gi ngato ore ngasi je maruina koigi hen mayam na pamna busu Maruti Suzuki gi ayam boy na tawe maramde koida koi easy to maintenance saibgi ke normal laibnina adom da hana mi se priority jadom da loinamak laibdong tawi ko ado si magi look se hana paying bio minor scratch masa masu tang amani laibidi we ado kachu yam ka hana laibidi nate adom hauna sani gari gi scratch habse sumaina le magi interior looks habet usarke adigi magi 6 km silai ko 84,000 gi sang de thore sit leather sumaina le adom interior dum nali ko yengda ado si magi demand price 3,40,000 Celerio top model ni ko ZXi 2015 gi 3,40,000 maile Manipur number ngata ni ai maning jo abitang usar ke ko China maning use maile aduga mathang dana akoigi somdana akoigi Alto K10 sina akoigi VXi have dare VXi ni ado magi maningi dum luxes man yangan jarage aduga magi interior sina smaina leire sina akoigi 52,000 gi sang da thore kilometer sigo adum sit kadil leather ni adum yeng bayam nuai di habi tare adagi maningi su habit usarake maningi sit fibam smai tawri ko adu gari se adum akoi adum sinaba yam phajana yagini yam nuai na haidi gari condition ga su tawdri adagi tire spinal lairik tire siningai ju kaim leite adu magi demand price 2,25,000 adu magi kenwasina koigi model sahi sina manufacturer year sina
2012 ki kenone model ni ko laiba gari sa condition de adam yam ka na koi khot pa adum kai su thodo ko yaude adu mathangda last haije mathangda lakdo sina koi gi alto sijo alto ne alto iron red sijo LXI ni 2016 gi ni ko sina aduga sina mo mangi demand price na 2,40,000 koi manipur number ngata ne adagi gari mo manungi interior gi keno so ya pe uchar ke myam yengbiu laire adu mai kilometer je silai 39,571 mai laire go ai maning side su uchar ke pe smile laire ado scratch kuma kaisu thoidongna laiba ude ko gari ja dum fadana maintain tawna thamba gari male ado ne sini aduga last aroi boina koi gi sizu koi Maruti Suzuki company ni koi alto K10 na ne am kana power river gari dune ado sigi kanobudi atopa kanobudi lakre sigi K10 Anouba alto gi kanomadi K10 agadra koi amadi lakila sing matunu ko ado sini jumani phone number ni ko ado magi price demand price na 2,70,000 sai le ado 2016 ni model ne ado amtang coin sala ga yeng tokse magi kano sinje adagi sile magi variant DXI mai le ado scratch ko mase kachu tudong na yang kan ude ado magi manungi interior gi looks hapet yang jar ke sini smile le seat leather seat ni ko ado kilometer so somna kan ulak ke ko later kilometer sina 34 mai thore ko maningi fitness mai thore gari se dum yamna neat and clean da lai adana kana gombai sinao gi gari hatchback entry level da pambiraga di haiba gari sing consider tawda dum yamna kudong sagani haiba tare ado haiba pricing sidagi slightly kitang adum negotiate tawi kudong sabsu dum laigani ko ado sining asigi akhoi Chingmeirong car bazar gi update masa ma mayamda sahi anobana lakpada mayamda update masa am tang pijabani ado ngasigi di video se swai sum losen jarage ado mayam channel asi nungsibiduna subscribe like and share soin toksen biramo ngasigi di swai sum losen jarage ado mathangi Anouba update February thada update lakusing do gari lakusing do su update pijarake no mayam ngai minasi ha batare thank you for watching.